Pakistan de na kanin kar borok aso santak mawangin minol pui hian indona ta na India manro neite kan ngai venzual ta sot ni in alang tun tuma hian indona ta na manchi helicopter thaem mai mitam zok in khovela indo helicopter thabera an ngai apache helicopter chanchin kan tar lang ve thung dona India ramin hetiang helicopter ral tu theite kan lo nei ve reng ani mo tipo kan om mai theye kan rin ai hian India hi ral thuam lama alo sang viau ania India le Apache helicopter khovela helicopter ral tu thei changkang berti mai tur Boeing AA-64 e Apache Guardian helicopter hi India hian a hmang ve mek ani ti han hriat hian alo thlamon pui om ve hliah ania mole he helicopter ral tu thei somni pahnih zet leina tan hian dollar tluk le ding on thum zet ruwa man ni in kumsang ni som panga a khan India hian US nen in rem na thu thlung aziaka tichuan kumsang ni som pakua mei thla khan Apache helicopter hmasa ber chu India kuda hlan ani a kumsang ni somni pahnia chuan Apache somni pahnih chu India kuda awm ta ani India hi alung oi ngang ani ange India sipai ten ladak tlang sang tak taka an manatan kumsang ni somhnia khan Apache paruk ngot a order belle nge Indian Air Force 10 Apache an man te hi Pathankot Air Base le Jorhat Asama anda melma tank le motor om khau ka chiat na tan te van boro ka tanga sipai te puitu atan te man ani a mun sang tak tak abikin heng ladak te China le Pakistan le na India ram ria te aman tlak em ani India le lam sipai te poina pachi hi an mang ve a tlang sang le mun khokrok tak taka le mun vot em vurin abo luk muna man thei turin siam dang lam hret ani thung alozik chhuadan Apache hi helicopter ral tu thei kan ti zinga mi ani a McDonnell Douglas in US sipai te man turata na an duan chu ani tuna chuan McDonnell Douglas hi Boeing a anin chhun fin to nge Apache hi an siam hlotling le a khovela attack helicopter hlau om le changkang ber ani mai ome ti turtin huna aron in hlang phanghal fata van boro ka tanga melma bein atan te sipairal do mek te chan chuan atan te tank le motor om khau pui ka chiat atan te a tha ema chhun le zan le sik le sa eng huna po che thei zel ani a aka adik em bok Apache chi sang te Apache hi chi sang pathum oma chung te chu pakhat na AH-64A Apache hei hi atir bera Apache an siam chu kha ani a melma ka na tura a technology le a khol thunun na ero a changkang lutuk to hran lo pahni na AH-64D Apache longbow he Apache ero technology changkang taka thuam ani a melma te chet vel na muzung zung turin AN APG-78 longbow radara thuam ani a engine thunun hi a olsam em big bok pathumna AH-64 e Apache Guardian hei hi kong eng kima changkang bera engine thununa olsama inbiak pona manru a changkanga a helicopter virmep a changkangin a manru a thazoka mihring chuan ngai lova mani a thlok thei manro sang a thunun thei vek bok ani phungtlang pui Apache hian mi pahnih a phur theia chung te chu ama thunun tu pilot le aral thuam pai thunun tu gunner anni darkar khada kilometer zahni somkwa pathuma chakin a thlok thei fit sing ni sang khada sanga po a tho tur a thok mia thei ral thuam a pailowin kg sanga za somruk panga arit ani fit somnga pariat a sei ani a virme phi fit somli pariat a sei ani ral thuam a pai te silai puak rang le mu tam tak pai ngal M230 chain gun na paya he silai hian melmate a hol ngat chuan melmate tan chuan chet ve man ani lo bombit nei hlo omzet mai AGM 114 Hellfire missile pai pona hei hian thlok pa in leilama melmate motor om khaute tank le bungrua te chu dim bak saklovin a phin dar te chuai mai thin ani niam taka thlok chunga leilama melmate nuai chimit puk turin Hydra 70 rockets apai treu bok leilama tanga ka thlak tuma amaron pan mek bombit nei lo bum tur le lo nuai bo mak turin Stinger missile apai bok ti hi hria ila
a changkan na em chu AH-64D le AH-64E Apache bik te hian radar changkang em longbow radar an nei a hei hian chhun le zan ani emaw chhum a zing lo emaw ro asur emaw sur lo emaw melma te chet vel dan zong le aka tum te voi khata a ngal thei vek ani zana emaw khochhiat chhum zin cha lai ber pawh se melma te hmutur le aka tum ka fu chat turin Target Acquisition and Designation System TADS le Pilot Night Vision System PNVS anei thlap a thlo theina chan ber virmep hi man ro chi hrang chaw pola siam ani a hei wang hian atlo em a siklesa engkima arin tlak pha hle bawk sul hnu tha lo hnu chhia to dam Apache hian in do le ral beina hrang man a hlo hle a Gulf in do na Kosovo in do na Iraq in do na le Afghanistan in do na te man lo ni to in leilama melma te nuai chimin atan le teng rual ka som biai na atan an lo mang na sa to a that zia hi hrilfak atling melma te thon thut na ta na a that zia te hi a mang to tu te soi tui ber pakhat ani bok eng siklesa a po adang lam chuang lova atum tak aka fu chat thin te hian a mang tu te lung ati oi hli amai ani ram hrang in an man dan siamani tiratanga voin thlengin Apache helicopter hi US sipai te in nga na ber pakhat alani tarenga a hna thaw theidana ero tlema siam danglam le thuam bel zeu an nei thung Apache hi ram hrang som panga a hral ani a chung ram zinga chuan United Kingdom India Saudi Arabia Israel le Singapore te hi alangsar zual an ome India hian Apache ya po changkang berchi AH-64E Apache Guardian ngat amanga Ladakh le Jammu and Kashmir vela chetla tur chuan Apache aya chhuan tur dang anei chuang lo ati thei hial ome